Ko va Xitsundzuxo ne ku ri kusukisela next week ka mukiwa amuketela ya va Bushbuckridge ya va Giyani ya va Eastern Cape ya va Cape Town swiphunta swa Joni swi ta sala Joni na van'wani hi nga ta Joni hi ku tirha no phanda hamuka kambe ku mi tsundzuxa nyana swin'wana bazi sweswi i 420 taxi le ka 450 loko mi khandziya timovha ta vanhu mi nga hakeli ma 250 na ma 300 ani mina property mi xave property mo muke property ya n'wina movha wu famba hi petrol na ma diesel na ma toll gate se loko na mina ti fambela ku xibebeli laha nga ta tshama hala 550 n'wina mi nga hala handha ku 350 le xibebeli mi tshama na tikhulara na tibege leti ta n'wina na hala mi xava na grocer kwala mayonnaise ma chipe kwala ka va boxer le Campton Park mi tshama hala please n'wina mi nga na ti-property hi ri ti-price ta mabazi ti khupukile na hina loko hi nghena laha ka private ku pfuleriwa aircon loko i ri endzeni ka movha wa aircon wa sunroof wa leather seat wa automatic 600 ku ya kaya some bliff na ti-airbag ti kona ti-curtain airbags and everything some bliff loko mi ta hala swibebeni swa hina mi tshamele ndzhaku 350 in front 450 kumbe munhu a ti fambela hi property yakwe a ni mi investing se ka mukiwa ni ri ha mi kahle n'we mi tiva cash build van'wani va tiva ka VW n'we mi ya ka build it van'wani va ya ka Nissan a yeni ka mukiwa sweswi kombela ku hi hakelana kahle hi ta nyikana tilifiti vanhu va hosi mabazi ma staka mi ta tshama mi ta famba 2 days ku ya kaya some belief